Fousia Belaïd Azoul. Azouf la Khamas, Mithif. Donc de bougies, Sabchras. نعم. ايش تبغي؟ Idriss Nino, chant de mémoire kabyle. Il se fait en 2019 et quand le réveil de Kabylie se fait en 2024. 2024 ده ميلوس. إلا ومينوس ناثنين. ولا ثين سفلى القانون. Exact. والعادي يدي وجد. إيه وجدت فقط بمجال العام. والعادي يدي الحق ونجيب. Voilà, exact. فدي بالي. Oui. En France. Oui, oui. Pourquoi les côtes merveilleuses de Kabylie? Oui, parce que la culture kabyle, c'est une culture très riche en tout ce qui est contes, légendes, récits légendaires. Le patrimoine culturel et matériel, il est très riche. Donc, surtout que les contes, c'est une transmission orale. Donc les contes, ils se transmettent de génération en génération et c'est des contes. Donc il faut un travail de sauvegarde, un travail qui a été on a commencé plutôt à le faire à partir du 19e siècle. Donc, disons, les années 1880-88, il y a eu des opérations de sauvegarde de ces contes par des anthropologues français, par exemple. Ça, Joseph Moulieras, qui a fait deux livres de contes kabyles. Donc, et puis il y a eu plusieurs auteurs qui ont fait ce travail. Ils ont essayé de recueillir certains contes parce qu'il y en a par milliers. Timouchouha. Oui, Timouchouha, exactement. Voilà. Et c'est un de chant de mémoire kabyle. Voilà, oui, donc il retrace la vie des personnages qui ont vécu dans les années 70, les années 70-80, juste après l'indépendance. Donc les personnages naissent dans un milieu conservateur, donc ils sont attachés aux traditions. Donc là, j'ai mis en exergue quelques aspects des traditions de Béjaïa. Bien sûr, j'ai introduit quelques contes, c'est-à-dire des contes que j'ai écrits moi-même, et quelques légendes, voilà, et un peu de poésie. Voilà, donc c'est ça, c'est le patrimoine culturel et matériel. Merci. Je vous en prie. امشي جوذ من التلالي دوك سيغنا يغبا يغارق تتشتاق تتوالي والسلفو ديك السياشق السلام ديك سدهيلي اللي تيهنا وادي سوق هادي زراكو يتمنى يطيش في اللاسد يشرق امشي جوذ من التلالي ذا حرشه ونغدا لقاق مكي شوفها تغال المري تيد تلحق تمليونا من الكيني يمقلد غوري ينطق ذا مذان كي تماشي داك اللي دوني ثلث ديس الحق توفيت تبير تقيني تورزت الفنقاق الخناق السوق القاعة غالي قاروس في السيفارق يكفى وين تتمني اكي سير ذو خلاق يشمع يشبحني ثمو غالي تمسيس تزاد حرق حزنا المدن ياك تيرني فلاس تسجن وتفرق فزكاسي ولا في اللي سيدا منيسي سوى الحفاق قلت فسوت مراد الزين غادي يفسو الورد لقاق شبحات تيتسمح فيها ذا الريحة الليل مشتاق توكلالي سميت للي خاص ديك اللي يستغصر في الحماق. مخلوف الزول. الزول أثياني ذا الفطار مخلوف تيرا دا شو تبغي الكل قال شايديني ربي غد ثلاثة إدليسن لانيا كان شحال هي دي ثورة هادني باين يقضي من وجهي لونفير ان بو لا يا مخلوف تعاش باللونفير دي ضربان اللي تمس عشت اوا اش قلت لك قلا نفرس نفرس يوسف غاسنا ناضو والصرغاي ثرا دركنا يصرغن نايس وستف مرا شا الصرغن
دونك فوالا قلاق مشراس نسد غرثالة بودليس نسد نرزد مشراس غاسا كنين كيني السنغا مشراس هي كانت طاسية بيسكايش هذا كيسين سيني سكوسن دونك وغالا غدر في مناطق هي يساد داخسين سيني سكوسن باش مليار نطمزي باش مليار ذا شاورار شاي الدنيا انا ساقي ذا صغار اساقي تعقلت سرح ناس ديو صغار ثم مشراس فوالا سوم زوارو تلب بدليس صافا قلاق تواجي يوريك كيثار الغاشيه لخاطر لسه مزوارو شوكا لسه مزوارو تراجعو سادو زكا ثلاث كا ما إلا كري قلان ولا شقلاق ونا فابير ديال الطون نغنو سادر مشراس تسد سمشراس لمعنى الطاس يدوفيض يقاد يتالول دغا جالسن وقاد السنة وقاد السن غالا جالسن نادية وي السلام عليكم سي الداج اش تبغي تكملي Bon, Bouillard l'année passée, Les rêves interdits, recueil de poèmes. Bouillard, un récit. Les morsures du silence. توارث شو اسمي؟ Ah. نهاتي كاس نهاتي. Oui. دا شو يضحكوا ديس نقول لي. Oui. Les morsures du silence. Je pense que le silence, ça passe les morsures. La chose entre les morsures, c'est quoi les morsures du silence? C'est les souffrances de la femme, c'est ses angoisses, ses châtiments, ses douleurs. Et puis le problème qui se pose, c'est que cette femme, elle ne s'exprime pas. Elle se refoule dans son fort intérieur tout en causant des mal à l'aise sur sa santé morale, psychologique, mentale et tout ça. Donc dans ce récit, j'ai relaté pas mal de cas réels, c'est des faits réels, c'est des histoires vraies. Bon, j'ai gardé l'anonymat pour préserver l'identité de ces femmes, mais c'est des femmes qui souffrent continuellement et lentement dans le silence, qui les mène droit au désarroi, à l'inquiétude, à la détresse. Donc moi je dirais, c'est un message que je passe à travers cet ouvrage aux femmes, de pouvoir s'extérioriser, s'exprimer, pour autant effacer toutes les lacunes, pour braver toutes les entraves qui puissent la rendre épanouie, heureuse dans sa vie de tous les jours. خاطر نهاتي والسفوغ نتاعنا غير ثافات نهاتي. Ah oui, il faut se battre. Il a قد السفوغ. Il faut qu'elle c'est ça le problème. La femme, elle préfère pourquoi elle préfère sombrer dans le silence, dans le mutisme. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de l'abandon, elle a peur du rejet, elle a peur de préjugés de la société. Donc je vais souffrir en silence alors que le silence, comme je l'ai dit, il a des morsures, elles sont vénéneuses. Elles s'enfoncent dans notre âme, dans notre cœur, dans tout. أزل المس أصل فرح ذا مقراني كيد زريق ذا ناس كيدو في غذايا تموسني ذهان ذا العبد العالي ما شاء الله ثنمير تبقراتي ميد سيطوري عم الطيب اسفلو نغد ديجا وديني غني كي في الحزن كان غنجو ربي ماشي بغا ديني غد الحزن مي الكوتي نيطني تسمى اينين تعيشي اللاس دويني هذا شارد ديني نغد قلينا التجرة يوزنن كخفيسي تيزمن غير ضحل ورتيزكي الورع ترسيت بلاط صمضنا في المحني وظن ما نحكد ماشي ذكرى الصلاح يجاوون وذاك يفزن ذا مغار جديد راكد سيدي يحيى طلبخ كنت طلب ربي لهلكي ويحدى جدوى لا عفاص شبي غزر الزور البذني ويقور ولا الصورة وتنشمل الدنيا في ذم الغرور ماشي ديوني ثغور خليت نغس الحياة كرايونا كان عاس سما غاس لامان دي الدنيا يكفى الله لحد يا ربي يفك ونذار نروح نوذا الحباب تسيرني الريق دولي وذا مجروح الله يا سيدي ربي لامان دق مدنا كي يروح ثاني ميرت الناس مسافر رجع الزول سمينم انسو في سماعة مزرعة تي في سون فرونتيير فرجع
سي لا بسيكولوجي غير تيرا امك مدوسه تيختي ليدي باش اتعبوا عرفت لي كنت غير في الليل غيكون كريتي شوفان ما ولي الفاط دقه هري تعدي في مذال فقرو راه مشطوح في العبده مقرانه ما ذوك خامه ما ديتواش وانت ما ذوك غربات تا وظن دغورنا باش كاين ذاوي خاطر وظن سي الباطل اللي تعدى يفلاس بس فروجه هاد سميتي كان يقاد سوالي وزات بسيكاتر بسيكولوج بسيكوكلينيك تغريض 76 80 ديال لا فاك سونترال يعني لونسين ايكول ماشي تميلوث لا معناه ثيره تميلوث اي نتعشر ذي موضان ذاين كميتجان دي حول فني مثل الصفار الثيره دي حول فن خاطر لان تلوفا وانت السينارويه امسني قساقي ناس خلوط جورنا اسنقاض كل لاخسل ماموغال اللي ميكونو والسنانه العشر اللي سكا معنا وزرانا في واغيوين ثاني الصواب قبلان سي تمزي ارث مغار واختار غدارو غا في مشطح خاص ولادي مقران تاسن دار ثالوث ثاقي سن بساقين في لاغسال ماموغال خاصة سندي مقراني ما اختار غدارو غا في مشطح اختار دي مشطح ذي لساس نتمغار ما يلا يوظن وقرون ابو قران ديغي اد يظن وما يظن ومذان ولا تيمتي يتظن اقلا غتولي ديك سمكيت لحدونيت ضماناكي في شريطاكي لا فيولونساكي الكلي كانت سي لي تروما ياكي سيتي ثالوثاكي وندا في الاكسل مومغال اللي الكسن داس نكساكي لا دي لي تروما ياك لي فيولونس بسيشيك يدي خلقنا طاني ماشي بخيرها ما يساوى بنادم السارم الموت ما يتواضع في متات ولا نطاس يلقني ما نسينا فوقوراكي ما ولا نوركزي اسم هذا نوركزي واكي بنشتكي صورنا دارو الثالث كنت والسناره دارو واكي داد لي سم زوارو يتوارونا في سن ساكي ماشي كاين بدينا بصرا اشو بضرر دوا الانسان هنا نوركزي الباطل دا قهريس داو ثموت ونقاراس l'arsèlement moral est à l'appareil psychique ce qu'est le cancer à l'organisme. المعناس بالليك تنقيستاكي خلق الدطان اما الكانسير في الفكه وقف نفسي الكانسير في الفكه فمضي ديمي يديروا يلقى في داروه ودينا غا عطلاق باش تيداروها خاطر البطلاكي خاطر سيدي مكتيري يتولد سي ملي تقص يا لاس تروحوا دغوري يموضان في سعدا في قعده البطلاكي دونك الا سي لا سوليسيون لا تالا والسرمه إمدانا هذا طفلنا يبخوندرون ce problème en considération pour justement هذه قاعده وين يزدون رسدان النزميل اللي قاعد يسال الهلاكي لو هارسيلمون الى هذا غنتكثر باش هذا علما دا شو ضروري الا قفاغن خاطر لو هارسيلمون هضرنا تصفلس معنا شوف كانوا زرينا الثوابت يتساوى لو هارسيلمون مورال كوم تو لي تروما اي لي فيولونس يساوى الوطن فولا لي مالادي نيرولوجيك الوطن بول الوطن النفسي ويساوى ذا الموحل تيكو الموينقر ما نسمي هذا اللي تعرق استدرتيس اتفض وليزمير هذه فرح وليزمير هذه خير سكنت ودرتيس وليزمير هذه يخدم غاشو زرنا ناس ديكا قارناس تجهلوا ولا شو يخص معنا في حاشا في الحوزه كان تيزعم صافي بن حسين الزولي كنمير كالزول تماك une petite histoire dans une grande histoire oui petites histoires خلا لان خلا la grande histoire ثوران القرة les petites histoires غير les petites histoires خاطر تكتفاكي تمسلي في اشو الراشن القرة سمكتين اشو عاشن القرة فوالا سي دي سوفونير مكيني كور كرا لا نمدن ويض حكانيين يخدم ختا كتاب تاكي دونك دي بتيز هيستوار بيتيت هيستوار خاطر que vous racontez فوالا الراش les souffrances du peuple algérien سي سا الراش اشو عاشن وقت من القيره وفهمنا راه باللي ثلا القيره وفهمنا راه دا شوت القيره وفهمنا راه دا اشو دا مجاهد اشو يموت نغانت وينت
وكي من مزي ونفهم راه شو المعنى ينسب. Voilà, c'est ce qu'on a Donc raconté. vous allez permettre à la nouvelle génération de découvrir le vécu du peuple algérien durant cette exactement guerre. Le vécu, mais sous un autre angle. C'est des enfants qui racontent. Jusqu'à aujourd'hui, ولاش اشو كتبنا في الرش الثوره يلا لا باغ نورش نرنو المايون دي لا ميموار لا ميموار دو لا غير خاطر كتبن لي زيستوريان كتبن لي رومانسي كتبن مي ولاش انواع يكتبن فريمون فوالا les souffrances des petits enfants. C'est un livre qui donne la voix aux enfants qu'on n'a jamais entendu et qu'on n'a jamais écouté. Oui. Donc à Zoplawan, un kini donc Vegi c'est l'édition La Pensée Mohanda 4. Alors, Aklar Vegini, donc ici qui est le frère de Moussa Vegini, de Nafsa Vegini, Aklar Nfahat Hasimi, Doralen Tekegi, c'est Lili Namfigi, Emi Dioral et Tural Douzlis, Yani, Phenominus et tout ça. Donc زين يعني يديوسان ديال خاطرنا نتمني ان دروك يتيلي وذلي ساكني يمين حصار يغال يحبس ساكن شويه نتمني كنا ديوغال داغن سمكانيس يبقى كن داغن ودال يحملنا ذليس ادميه قالنا المية فين ماشي كان ديال البيع بذليس يقول انت معنا تمية قالنا كلنا العباد يتواسنن يمي حمالا اسم لا لا يمدانا دونك نتمني اكني ادي يفتي ونشتاقي مسألة داشو هذا ماينوس ديال ليديسيون دونك ماينوس ذيك التاكيني خدمة الطاس بنفس لا فيلوزوفي خدمة لا بسيكولوجي خدمة لا سوسيولوجي دونك فوالا دونك يلا واقي يلا واقي يلا اوسي واقي il a dans Nietzsche, voilà, dans le sous-précide, ça aussi, إنزان أطاس donc أطاس بجديد ومازال وياه صار بقي نهجاه نديق وكان أكنا حملن أدليس دونك ماذ وقيا ماذ كوزاتني دونك نتخمم كني لقد نسكر هذا حملنا ذليس إيمي وكذا يحملنا ذليس كذاك نولا وكذا وكذا يمقارن إلا قد نبغى ويا الضغن إلا قد كان ويا يحملنا ذليس إيه الشغل كذا شغلنا إلا أنا بكثر نومي إيه مش صلاحاكي أكنا حملنا ذليس يبغى كني ولا نهني ضغن أزبكن ذا نومي يجي ضغن اسمه نمقارن ضغن كني مزيان خاطر أذليس يبنو غمدان أذليس ماشي كان لا ليكتور مي يبنو غمدان يتبدل سامورلي يصاوي سامورلي لاقان يصاوي ثيكتيوين لاقان دونك انشتادي ما تيصاو مدان اسفايديت واش ولتيس اسفايدي نبقى ديزين اكني تغال لا سوسيتي زديغات اكني تغال لا سوسيتي سان تنميرت بس حسين مكسم مزول سي مانويل خريمه poète. Oui. En expression française. Bien sûr. Vous pouvez nous lire un poème? Oui, bien sûr. J'ai essayé de déclamer. Ils ont choisi là. Donc voilà, dans Ouagien. S'intitule Aigre Sultan. Règle, prémisse devant Zétésien, à hauteur du coupe-gorge. On nous révèle, par hyperbole des lois pouvant, cracher des somnolences. Nu, la vitre, à l'autre bout du méandre. Aigre Sultan, égaux divers, ob du sablon. Là-bas, des nuées d'apostrophes s'abattirent sur l'oasis qui monte. Archipélagon des cubes, sconde en injures, des glosses itératives. شهد زازول. من دقيقة على الشاس صالون دي ليفر صلح المقارنة بين الجاسي. أسي زلزال. الجاسي تغمت المعرفة. وش بعد ضغط معرفة دقيقة. الجيلان. ده شو ديوير؟
ساقي لسيرا كسنو ديماون ما شعب واحد ساقي يدي 3 يديس مزوارو خواطر ثلاث ساكن خماس السوق التغار خمس مسا يحول فد خشيشت حلفان ايوا شو يحول فد خشيشت حلفان خشيشت يون ودليس عندها وراد ضريسن يلا ضريس زوليس مي داين تولا فهمتي تيديرني مثلا السماثه دي سنتل إما بانت تزاتي والناس اللي خفلاسنت نا هات يدير فوالا ساكين دي جوج 24 سوف عندو نقالو امزوارو خلا في الجاتمس خلا في الجاتمس ليون اي بورتون تيبس بتاعدو الاستاذه شدت قلت جد خلف وقيت ما يجدان مسما جايه في الدرتيس فارغه تواشلتيس كيف بحال انت ديال كران ديال السيرم غتواشلتيس كي بغي غتفكر السيرم وإذا يجينا هاد السيكليست مي حزن غاكلي وداغون بغي غتفكر السيرم ومدان مي خاص يدير اي صعب اني تدارتيس ماشي ادي سواس ادي فارج فلاس وداغن فوالا يا تسوى تنطيق تبعتي التلويف ولا الزول فلاك السلامة كرزاد أنا قلا غساقيا نرزد الصالون دو ليفغ أمشراس بوغد يدي ثالزف بوغد يدي أعوين وكي غدا دليس ومفكي غزول إنيثان نتيختاو ديكس لي سيتاسيون ديكس تيفراهيم ديس إضريسن يلوى سوزولينس أمذيا إثراني يتمسلاين ففرات نولي النغنين تيثري التزكوات أطاس دواطاس يقلن يضريسن دونك نكيني بس صريحة غزول كنهضر بها سلامك يعطيك الصحة نتفكر لوكازيون ياكيني باش كنا نهضر في كيف كيل السفرة تم زواروث تم زواروث Souffra, oui, en 2023, c'est un recueil, c'est-à-dire تكثث اللي تستمشوها داخليس يمشوها سماغاس لي فرondeuses, c'est-à-dire donc c'est au féminin تيلاوين يكتفنا طاس لي بروبليم اللي دونيس نسد mais grâce à leur intelligence, grâce à leur volonté, grâce à leur personnalité, elles تسالين شويه لما بغين تد الحق نسنت بلا ما روينت لا ماغ بلا ما بغيت بلا ما سيلين تدمر مرض voilà c'est toujours avec la raison, l'intelligence, voilà, c'est un petit peu des femmes combattantes, des femmes frondeuses. La frondeuse qui vient du mot la fronde, qui renvoie à une période historique au XVIIe siècle. La fronde, c'est une rébellion, c'est une révolte. D'où les frondeuses, c'est-à-dire des femmes qui empêchent un petit peu la machine de tourner en rond pour la remettre à sa place. Donc, Nkini, je suis enseignante. Je suis toujours enseignante, même si je suis à la retraite. Sarah lycée, l'université d'Alger, Sarah lycée, Sarah l'université, Sarah l'ITE, j'ai formé des PEF. Je suis là. La période, c'est le Covid, la pandémie. Voilà un peu le point de départ de Saliha Tajdirt. Ça ne veut pas dire que mais Saliha Ninzik, من كينا مليله متحبيبيني وتيكتارون نكرد يا مولانا النار اننا اتغرمس الا ما تعيمس الدول المسخر الى قد جوج نو mais il faut comme القرايه vous vous mariez, vous faites des enfants, vous occupez, et c'est ce qu'on a fait. On était des enfants bien éduqués, obéissants, et on a fait ça. Donc à aucun moment Victor Hugo, Voltaire, je travaillais sur des textes littéraires. Je n'ai jamais rêvé d'écrire un jour. On se soufara là. C'est la Dalia. C'est le Khodib. Le Khodib. Dalia, la famille. La responsabilité. On l'a fait avec plaisir.
مي لو كان محسوب انه غنشطح عارض السير الا هاز بالك جوغي تاكيني ان بتي بو لا بلوم مي بون اون ريغريت با سبب لا بانديمي لي زونفون مقريص روحهم نقرد كاع تقول كيما ستيلو وفاق راسي مالي فدير voilà j'étais partie sur un roman l'écriture d'un roman et je me suis retrouvée avec un recueil de 16 nouvelles littéraires avec une chute et le personnage principal est à chaque fois une femme. أنت تمطثقين c'est une تمطث أمنك نار يما نار ستير نار c'est ma cousine. J'ai picoré un peu dans mon quotidien et j'ai mis tout ça dans des pages que j'ai noircies avec l'écriture. Donc أنني إثلاوي ما تبغمت أتزغمت ثمت وثمتساش أدغت. Oui. RSA Bossa, Tarima, RSA Bossa. Là, par exemple, là, Tatvivet, là, il y a tout. À tout des choses terrifiées et surtout, Ami, il souligne Imanis avec son intelligence. Ça, c'était important pour moi. Ami. أزول في اللون الفرحة مقران وسي دنا هضار دنيني أول كرا أولا كما زغاتي دي المير في اللون voilà donc les salons du livre quand un salon du livre se tient بالفرحة مقران d'ailleurs la 4e édition يجي الصالون دنا في مشراس تسالى نصح parce que يجي نتمريديا donc مايلين كوني la tenue d'un salon السوايع تنفيقيا c'est la résistance de la lumière aux ténèbres. Donc toujours avec bribes automnales, on attend des faoujdid, avec la rentrée de l'année prochaine. Donc voilà, Dengaras Ferro, c'est bribes automnales qui est mon premier recueil de poésie. Un daurir isfera stromi faswata samana, orat khirst qdaylit. On darayi wena tutlayt timat, atar tutlayt timat tina inṭad tina swaysin sa azal. Voilà. Donc نغاس اد الزور يون اسكيلني من ذكرى ووالن ذي روحي وسنا هاف ما دجوجين ولا غادا ثنين طاب لهلاكي يثو ثلاثي تطبا ديكينا المذا دندور فقا ايلان ويظنين بغي غسان كمسوا يبعيدي العين مشاغر دينا تشودا ونوضي أدناكم تمازيغ تاكي عندها مثلا دغا سيغتو دكونكالن دي تيرات مازيغ تنغار هي ما نصاوب تنيرتي ناوليسا غزول سيدي كان يولو سفرو اسفرو يا قسمة اساس مكتير ناس مكتير دايني عدان ميتوريغ ديك قارويو مكتير دايني يجاني يترسو يدير والني مكتير دايني لهان ذوين يشرحنولي مكتاغ تسيكني إلا السرت لا الحياة مكتاغ تدوكليني يسعان الخير النية كاذين يوغل الفاني يقرد الخداع تحيلة مكتاغ دميم الزغيات يلا القدر غير مدن تيدير ندي تلويت ثلا الحنات معاونين ما تورث بدل الدنيت وين يغلين هذا سكملن مكتاغ الكيراني مكتاغ جديد بافا مكتاغ لازمني اسمي نشتاق ثلاثة ورتوغ البطل الني في اللاغ غضل ندير رهبة مكتاغ دولة تامورت ثنا يغدي السكران مكتاغ تزمورت يسعان القيمة غلاين ورتوغ شبوط القوت ديك فوس قلنا عزيزا مكتاغ الضيور وذاك يتغنين لي برا السنة بحيرين هذا الدجور كتش من دويا على الحارة وردي قيم لا مرقو ولا زرزور قطعا لا عشوش دي التجرة مكتاغ دي المال تيسيتا تقول لي مكتاغ دا بوقال كيغيد ويفكي داينو ردي تسوغالي يقرد ذا سمكتيا مكتاغ دا شارشور مكتاغ دا شارشور كوامان مكتاغ دا شارشور كوامان زديقن مكتاغ تتي بحيرين ذا التجور ذا الفاكية زيدان كاذين يقور يوغال ذي غير ذا
مكتاغ الطيق ورتو ليسار مكتاغ رفيق كنيد نكار ورتو غامضيق ينتورار مكتاغ يكران دي تسكن النعمة تمزين ديردن غلايت دي السماع الزيت دي حبوبن سعان القيمة مكتاغ دمغار غنهون كلاس مقار دي الأعمار يتشفى دي وطاس أواليس مقار غاس شفوت في اللاس أواليس مقار غاس شفوت في اللاس زينة أزول أزول فلاك سلاميني قدنا سفروياكي غاف مغارين يجن وراونسن ما تعرض الحيف ذميش أرتي جارا أكيد جو واحد كيكوخا هو ذيني وارا ماشي ذينا زهري ناس ثمرت دعويس الخير مسكينة ذا سيلي فلست خدمتي سنان تحاتش بسام خارفين سكريتي تسيني غمان تتاكس نتكشيوي تاقاري جاتي راح تقرد واحد سمييني يتورد بشرقيا تقرد انت دي قوي وانا مزيان طاجة على الزول سلام عليك خاف الاول سلام نولنا الزول في الاول اقلق السكنه دي مشترس ثغيوانت مشترس نتوارد الصالون دي ليبري كنا اسا سكاس لازكا سينا ان شاء الله لنسرام تادي سوات يقرزن نزنز نغون زنزارا ودنقرر كيف مي ذا شو الفايده نملل ذاك كان تواشلت لي زيكريفان تواشلت لي زوتور تواشلت لي ميزون ديديسيون شحال كانوا المزارعه سي الصالون الناس واسي فارمي ذا كانوا نسمع هنا مزيان ايوا لو ريباراتور دو طامي لو ريباراتور دو طامي كان سي ان رومان سي دو لا فيكسيون قاعد يخدمني غربالي غربالون زيكني ولا ذا السكين مازال كرا تغوانين مازال يثن اديني باغ اكزومبل قاث وسيف مازال يتعدي غا تلفرين ادي فوار تدار تروح لنا الصنع غربال غا غربال مي ايضا نغن موت لا بروفيسيون كاينه الحرفيه كاينه ودقيمارها سورة يعني لاشي اللي ثاقي كان لاشي ثاقي كان واحد مزيان ثاقي كان خساره اختي ديون يدي يقمن لا بيسال ورايا ما كنقار عينك مقلا مشى ادخل ناس داكور ناس ديجا الحرفيه كاينه لا تروح ما كان لا ثاقي كاين اللي تروح عطاس دونك نك ذا شو نخدم زلخليت أغربال أثن دايني السلم ولا شنو أغربال أدني أغربال أدني جمايك سي توت اون كولتور مشات ولا يما شنا جداش سبودا سبقي سدا أغربال أتكمسن أتغربال أتتوقع مسكسو ماشي الرحمة خير نسكسو يجي هنا من الصنان دي لوجين ذا شو نسكسو ذا شو لا كاليتي ذا شو يعني راك شنو تبغي ضد كذا ياكل حرفات نزيك يقروحن خير حرفات نزيك يقروحن أمين نسيني إكسنان تيفاردي وين وين يتسميرن وين يتسمرن ذي شناس الحوايج كان لو فورجرون لو مارشال فيرو وين يتسمرن ادسنا تساوي تقباش تساوي شكاتي دي سخسا وين ذا حداد الفورجرون حداد لو فورجرون ثورة قليلين يثوذرين قليلين حاشا غورش دي قزغفون سلي وثنتا درس وقال بالناس زي الساحل سلا وقال لافيت دو لا فورج
لا شي يقصفون غير الجهه الساحل غير الجهه الساحل غير الجهه قحرق سميس ولي بعيده لا سي تدار قحرق دي بوزقال يعطيك الصحه تنمية فيك ثانيه بس مقراني حمدان Azul. Le revers de la médaille. Oui. Malika ou le bonheur retrouvé. Oui. فاش تحكوا يبقى au royaume de l'aveugle. Voilà. غاتاكي يعني تروح هذا تنتفضك دير غلال. وين الزعول ولا سير الوكي دا زرقك قولد. هناك ما لا قاعد يفرزن. السنين ودرغل ورينا غفريد. سكل عقل يفا غفريد. فوالا وني درغلو نتورا فريدي وني فرزن. مي ليستوار كي وغالنا سخرنا درغل ورينا فريد. ومن بعد درغل نعرف هي وي قاعد يفرزن. يعني زعما اللي اتصل تموره دي درغالن. يقول لنا افكارو ينسن بوين تابورت كواسيف هكذا حكوا اون بوتيت ايستوار انك يون زيك الى يون السلطان في نواتيد القدرة الناس يلقوا من خازكوت فخارا اديو توفور سلاك ربنا حاجه يدروش ايفيدامون يسوفا برا الناس تفخرا اديو توفور ما تدروشم رانا نسوات السلطانه كيما تيلاقم سيكلا شحال هكا تحسن غفور ندروش انا ندروش فهم دروشنا يقيم حاجه نتا صحاب لا قرنا دروشينا من بعد يجمع شوبا مالك كفورني يولي يصير ديسن يدروش لا نتا قلنا الناس الحمد لله ميت حلال لو ريفير دو لا ميداي ديون بركازه كيف نطوط دي كان سكيوز واشولين تيك الليلين ماضي المرات تمشي المغرب السناره يوغالي بواس غول المزواجين ركازني يوغالي ترفاه انسي ديوين خير من كل كات وزري حد ورسيليس تملا لا قليوين يقار هادي يوغال يخدم لي زيتود بريزيدون هادي يوغال سبيسياليست اون تروماتولوجي ناس سوا ناس خضر على وينو تصغر اي غير ناس دي قليل نكون دي ماركانتيين يلقى ماركانتي يغالي قليل يغال ماركانتي فوالا من بعد مود نتيو ماركانتي تغال سنفطا هالويل يوثي تستغلي نسكالي الرز يوين تسبيطار نويتو فايديوات زوادي يسلكني ماس وكان اسمه 19 هذيك الليل تيديوان يوغال بروفيسور اون تروماتولوجي تغال ملكة و لو بونور روتروفي ملكة و البونور روتروفي تقششت تقيم تاوجيك يقول سموتنا العشرة متسوت 4 سنين عايشت تربت تمطور نقماس اسمي مقرط تزوج على لاج دو 16 ans et quelques à 28 ans تجد ركاز نسيموت On n'a plus retrouvé son bonheur. تلبية ليك. دكتور جعفر مسعودي الزول كما سميني. Un plaisir de vous rencontrer et vous avez ramené beaucoup de recueils. Merci. Alors, vos recueils, il y a des poèmes, il y a des histoires. Oui. Allons-y. Alors, les poèmes, comme je vous l'ai expliqué, le plus fourni, c'est celui-là. Il s'appelle Dommage parce que c'est presque des bulletins nécrologiques. Je parle d'amis qui sont morts, qui sont décédés. Et le plus important, je l'ai écrit en la mémoire de Hussein Aït Ahmed. Asmi Gmouz, j'ai passé 3 nuits sans dormir. J'ai 3 nuits, je l'ai écrit. Ouigui, c'est des poèmes qui datent de 20 ans. Depuis 1994, j'ai commencé à écrire très tôt. C'est une poésie qui est vraiment mon intérieur, c'est ma profondeur, qui est une poésie existentielle. Ouigui, c'est disons des chroniques, des nouvelles, un peu de journalisme. Ouigui, c'est un récit.
C'est un récit sur ma propre famille. Où en lisant, un peu je dénonce les travers de la société. De la poésie, que j'ai traduite moi-même du kabyle au français et du kabyle à l'arabe. Il y a des poèmes que j'ai traduits avec la langue arabe. C'est pour jeter des passerelles entre les trois langues. Voilà un petit peu l'essentiel de ce que j'ai écrit. Merci. Merci à vous. تسعى لبزول عزول فلاي تاكمو تاع الزوز سيدي ديفكان التص قلقازن des industriels, des intellectuels. أكيوزر بيا لين اللان تاكمو تاع الزوز في كذا طاس وجالس أديني غيول بوميارو qui est un cousin aussi à Rachid Alish pour ce qui est de l'écriture. Des médecins, des journalistes, voilà, des journalistes. Nous sommes à 401 médecins pour ce qui est de Tagmout Azouskan. 401 médecins originaux de Tagmout Azouz. En ce qui concerne les auteurs écrivains, il y a 29. Les hommes d'affaires, les connus. Arbarab, Lissad Arbarab, il est connu. Tagmout Azouz, c'est un grand village aussi. C'est la deuxième édition, revue corrigée. La première édition Tsagin. La deuxième Tsagin. Voilà. Donc la deuxième édition, sur le conseil de pas mal d'amis qui m'ont fait, disons, une critique littéraire. Donc j'ai apporté des modifications, j'ai apporté des retouches. Et je vais exactement il y a une année là. Quand la première édition, c'est le 23 octobre 2023. Et le 30 avril, Soufa Douagim, dans l'ombre de l'histoire, c'est des fragments de mémoire d'un enfant, d'un adolescent et puis d'un adulte. Voilà. Ouagim parle beaucoup plus de mon enfance, de l'adolescence, et ainsi de suite. Ouagim parle de Tagmout Azouz. Ouagim, c'est quelque chose de... Beaucoup de gens, justement, m'ont félicité pour ce travail de recherche. 10 سنين نقيم هذا القسم باش هكا غادي تشوفها 2013-2023. Donc c'est un travail de fourmi, un travail de recherche. Et puis bon, il y a des choses que je n'osais pas dire dans ce livre parce que ça touche un peu aux sensibilités, ça touche un peu impossible de les mettre dans un livre. Mais parfois, comme ça, dans les débats, je me permets de dire ce qui n'est pas dans le livre.